Akože. Páky žil na malom sídlisku, hruď mal jak rysku, nikto ho nemal rád. Hral aj v miestnej gej skupine, keď ho povinne povolal Marko. Zraz robotníkov bol v miestnom bare, o 8 hodine im došiel chlast. Posledný krát opímeš fľašku a za chvíľu krátku sa k nej vrátiš zás. Na 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 nalej, na 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 nalej, baky mu zas. Na 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 nalej, na 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 nalej, balenky mu zas. Lešení pak mal smolu, zdravie si zničil pre hnusnú sodu. Tak dvojke dal sa na vodku, po výfone sa v hajzloch spí fajn. Na 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 nalej, na 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 nalej, baky mu zas. Na 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 nalej, na 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 nalej, balenky zas. Asi to si zasekol.